پگاه سیستم با یاد میتیم همون سیستمی که پگاه یاد میتیم اگر باشه حرکت کنید که سبلودت کنید و پچینت کنید اون سیستم با خدا خواهد روزش میرسه که شما خرسند میشه. بچه‌ها 4 ماه پیش کنسولتاسیا دادم 4 ماه پیش یا 3 ماه پیش یا 4 ماه پیش در خوجان کنسولتاسیا دادم یک آدم اومدن گفتن که همین 6 سال است که خواب حلال ندارم. گفتم چی با؟ گفتن که قرض دارم همه قضا دارم که همه قرضا نمیمونم. قرض همه خیلی قرض با قرض میبیارد. چرا که وقتی که شما همه قرضدار شده شما دائما فکر قرض کردن میگیرید. میدونید من خلاصه آمدم که همه قرضم زاییدن که میگرفته سرنگ یعنی تخمی زمین با پرتیت که زیاد شدن میگیره قرضم فکری همون قرض که سرتون باید هوای هم زیاد شدن میگیره. چرا که شما دائما فکری همه میکنید. شما وقتی که فکری قرض میکنید هوای ایموشنال فکر میکنید پریشمت میکنید که کدوما تو خورسان میگه خوش نرزه که من قرض دارم یکو کسی خیلی نمیکند کن یا کدوما تو خورسان میشه این کیف قرض دارم کیف این خیلی نمیکنید. شما هر باری که فکر قرض میکنید زد میشه. درست؟ میدونید؟ همه قرضاتون همراه شما همه جا میره. توی برده همون قرضات توی باید قطعتون خودتون طاقه میمونه همه قرضا شما با خود رسون کرده میستد. کار بمیره قبطون بایستو بس گفتم میگیرن تو کاری کن که قرضت خرکلان کمتر کن. همین قرض تماما شما نمیموند. من وقتی که قرضدار بودم گفتم دیسکتیک میرم یک دم میگیرم. من یک آدمی که عرق نمیروشم هیچ نمیگیرم. من تا حاضر نمیدونم که همین ناس و سیگاریت و پیو همینو چقدر مزه دارد من نمیدونم. یکم با پاپرود کردگی نیم. این مضمون نه که شما با نسبای تید با خاطرتون نبرم. من پاپشیت نمیگم. من یکم وقتی این چیزا پاپرود نکردم نمیکنم. حواسم ندارم. گفتم همه کمک گفتم خاطر برادر این پرابلم ها. گفتم میرم دیسکتیک. من رقص نرز ببینم. خورسند نرز ببینم. گفتم میرم یک دمه همه خاطر میبرم. همه رفت استول بشنوم که همونو کلام بستوده است. گفتم وای میرم بحر ببینم گفتم یکدم دن میگیرم بحر گفتم رفتم ایگیپت او پرامیدو ایگو همونجا ایگیپت همونجا همراه مگه همه فکر بند قرصا دائما همراه تو کجای بلکه نروی قرصا قطعید و خلاصه آمدم که یکون جایی نیست که این قرصا توی پکای تید این خیلی جا نبوده است. برای همون وقتی که قرض میگیره با قرض زیاد شدن میگیرد. مضمونی که با فهمیده یا نه؟ شما همون با عادت میکنید. یکم بار قرض نگیرید. اما آدم من گفتن که 6 سال از قرض دارم خواب شب ندارم نمیدونم چیکار کنم. گفتن همه پرابلم هم سختی هایی مشکل گفتن زخم میشم. با من گفتم که آیلتون خطی بید کنسولتاسیا آیلشون خطی اومدن. من فهموندم چیکار کردن در کار. بعضی چیزها هایی که آیله خطی کنید آسانه. مثال یک کس اگر که ازدواج سکنه دیگرش نپامینت میکنند ای خیزی دکن کنیم بیاید مونید امینه نکنیم. من خلاصه آمدم که اگر وای آدم خودش یوتیم ممکن زنش از خود کردن گیرد میشه کار میکرد. برای من دیدم که وای آدم به حد درونش علم دارد خیلی کرده قرض برمودن در کن. گفتم آیله تو خطی بیاید آیله شون خطی اومدن کنسولتاسیا دادم آیله شون خطی بدن دیروز همین آدم اومدن من همه قمه نداره کردن. گفتم آیله من قرصم همه قمه ندارم از شما فرزندم هم دیگر شد آیلم هم دیگر شد همین لذت حیات هم دیگر شد. باور کنید یکون چی حیات من با همین خیلی لذت نمیتید و مثل که یک کس میگوید که معلم رحمت شما سببگار شد حیات من دیگر شد. این یک لذت دارد که بچه باور کنید نه کل چیز دنیای به طوری نمیبیاد. چرا که شما باید
ну хурок додагитун не, тухфа додагитун не. Шумо бояд ба як умра сифати умраша дигар кардед. Ки фаҳмед? ин мазмунаш беҳад шукур. ҳама одам чӯ камтар ки гира накарду бас. медонед ин хело одам чӣ қадр бисёр ман мебинам ҳаётамда. ҳама қадр бисёрям ки. барои чӣ ин гапа гуфта истодам? қарз нагиред он. ба қарз дур шед. коре кунед ки ҳунаратона пул кардана ёд гиред. ягон вақт қарз нагиред. пайғамбар мо ҳамеҳтар гуфта будиям ки вақте ки дари қалбандагиам мекунед худованд пешат омад дари анамон қалбандагиак мекушод. чуба ки шумо ҳавай ба ҳавас доред, чуба ки шумо ҳавай талаб карданед. ки фаҳмед? аз фикратон дур кунед ин чиза. тамоман дур кунед аз фикратон. агар ки ҳама одамо шумо ба қарз накард як роҳи ҳаллаша меёбед он кор. коре кунед ки беҳавай ҳал кунед ҳама коратон. даромад зиёд кардана ёд гирифтан дар кор. дальше финанси заштон аст. ина паҳло мегум мефаҳмед. статья баланс между доходом и расходом. Ина гуфтам. Управление срочный проблем. Когда мы пасандоз кардан метоиду, неки ҳар боре ки пасандоз кардан камтар ҷамъ мекунед, ягон проблема пайдо меша ки маҷбур меша ҳамин пула бо расход мекунед. баъд бо аз саринам бо сар мекунед. халқи мо ба ҳамин чи модда. халқи мо пасандоз кардан метавонад. чуба ки падару модари мо ҳамин чиза одат ёд додаги мо ба пула ҷамъ кун ки тӯй кунӣ, ҷамъ кун ки хона созӣ, ҷамъ кун ки либос харӣ. мо ҳамин чи ба оила ба ки ҳаст, хона мо ба ин кора мекунем мани шумо. Не ки анами управляташа ад ёд намегирем. диққат кунед. медонед чи ба ҳамин проблемаҳо срочни мешавад. чуба ки ҳамон проблема шумо пешакӣ план надоред ки ҳамон ситуатсия контрол кунед. барои ҳавай вай срочни мешавад. як рӯз не як рӯз. агар ки система фаҳмода мефаҳмед. фаҳмиду система управления денег. шумо бояд ки пула управлять накунед то бачаҳо. пула ки управлять бояд кунад? система. нигоҳ кунед, вақте ки ҳамин шумо хӯрока мехӯред, ко хӯрока мехӯред. дальше шумо ягон кор намекунед ку. дальше куҷо мерад? система мекунад ё шумо? шумо намегӯед ки ту куҷо рафтӣ инҷа биёр, ту печем барафт, ту бурда барафт, ту куҷо рафтӣ? ин хел намекунед ку. амехеле ҳар боре ки шумо гушна мешед мехӯред як чи. анами ҳамин амехел шумо бояд ки фикри расхода тамоман накунед. система худаш контрол кунад. а ҳавай сар мекунед. ҳамин системи мо разработка кардаga паго ёд гиред кор фаҳмед. агар ки шумо билет дошта бошед, агар ки билет надошта бошед инҷо афтидан натоед, ақаллан китобо маконе ё гидигар видеоурока ма гирифта ҳамон система усвоиват кунед. вақте ки ҳамон система усвоиват кардед, як бор, ду бор, се бор, чор бор мумкин ки як бор ду бор кардан натоед. Это естественно. ҳамин якум бор за рулём шинед мошин ба дуруғ аст ки шумо сразу профессионально ҳай кардан тоед. ё ки якум бор шумо хӯрок пазед, мумкин ки профессионально нашад. не ки вақте ки шумо такрор ба такрор кардед ёд мегиред. амехел ё не? инам амехелай. вақте ки шумо такрор ба такрор кардан гирифтед ёдаш мегиред.